Zinaganye champion house Mbatta, strongest man, the sweet baby omuwati Uganda. Mbatta ndiyo mkutraininga je munonga ndukwetekera fight kuza kuba eroho ebiro 11 byo ku 11 eri Agip Motel nga ndukuza kurwana no mu Egypt yo Misiri. Eji niyo fight yanje yo kubanza kurwana no muzungu obaninga oba umunakajo mu Egypt niyo fight yanje yo kubanza okwiza Mbarara. So nicho kureba Mbatta nyeteje munonga na traininga ndiyo mumbera no ndikwetekera fight age tipo na kujuruzinga ngumu kuchimanya ngo aba bantu abiraguzu yinenge riba kwemerera yinenge tukahukana mukachi abantu aje umuzano gumba gumana mu bwire buri ngomo mboni bakutandika no mbuto bakutraininga hato nicho bakutukiza ushanga buri kityo nakimanya. So nicho kureba Mbatta nagwa akini nyinshi munonga training akurigerera abana Uganda cy'abatwene basaba bajya ngo Mbatta kwatira biraguzu ukuba mara y'abantu ba Western Uganda yona ukasorana na amahanga gandi ga Tanzania Kenya abachota kwemero katuletera muki omuzungu. So nabwaki Mbatta bandetire omuzungu onkusa kurwana we 2011 byo ku 11 byoko. So ni nyeta bahagize banje toko next month namazima Karimu ecyaku unkizaho nakujangu obwiro wingi mbabara munongo omutraining no kugerengera ba sponsors abamani ni cyakuzo kugambata nanye nyine ba coach abamani kancho kwenyetekije munonga kandi nambata na nyine experience kumara ikoreka ngu niza ku challenginga Karimu. Okay. So abahagizi ba utwire bwire buringwa utare batakuzana so abahagizi bawe bako expecting weche cyora abahagizi nimba subiza kuka mukamuko nimba subiza ngo nimbeta 2011 musama gucyara kari murebe Karimu naza kwazina zirsahina naza kwazina sazo kwazina zitakakiri enye nimbuza kumutera munonga. So cyo kujya ngo ninyeta bagizi mu kirekare mutaka w'amani Mbatta no mumanya murengu muize mumpe support kumara Mbatta niza kubatera kuni yo haka tinka ruzinga kakuyo ebya biro ninga na fight kuyazana gora nkamucaringinga tindikirize nati cyo kureba mwesonga zikiri mu koti tuzikahwi nico kure gora ni muronda nati nico kwena kaka santi aha omwestern Mbatta nyine support ya mande kikumanya ngo abantu nibateka kwesuko mbwingi mbaza kutera omungaro rw'amande makani nyinde kindi kimkwenda kumanya aho utanu mutu kusangana bakuyimba twagara Mbatta ngasenti abantu nibakuyimba batokemera umutakwaruzinga cyo kureba neza kwafagana no mu Egypt mu mbera yone owampuresa kamazesu kwenda kumanya Mbatta mpaka usakurana pa asaye kusemba era fight age wari namara fight age boxing day abrana mukaga nyine fight ndize inkuza kurwana Kampala wari namarege boxing day nde Kampala nyukuza kurwanda fight age neza kubera na tete muchwe mbacheta akamwisa kuri ya Kampala kumari nicho kwene natana kantumba ngantu mukire kare ninyendo mbwangu bateka Mbatta kisumurze mutwe muri tokutani nambe ni mariro mu Egypt kwirwa kandi korekera Kampala biko tujya fight kuzagaruka heri tiko ndakubirisa kucyara kare bintu ya turiyo tugezo kurana kora mutwatungure interanta yebyemezano cyana munonga okutera umugere no kutambuka ebikonde bakweta kickboxing kandi nkamanager wa Mbatta champion East Africa ntubina masuku mingi munonga fight yari muneza kuba yamani munonga kumwiguru rwiji okubasa kwegere munonga araza n'abantu bingi munonga katero umunyakenya atero mu Tanzania bone abamara mu Uganda aha weight ye nyina mutwate kurunji munonga lightweight category tarujyana ka heavyweight so abakabamara kurunji munonga konka fight yaza kurwana nayo Karim Hassan kurga omu Egypt nare ogumwana wa Farao yaeza tukusingurati aho omugisho kuba muherize okuzana America mbagenda America bebarine ekigombe ekitari kya government ekikugezo kutungura entaranta ombana bakuriyo munyanyambi ebakweta ghetto places yamara kusingurati Mbatta natungugu umugisha wo kuzana mu America ntwa kiri kirungi munongo mutkuga Ankole omunyankore wa kurga wiziringira kizakagena Mbarara akajyamba atakagenda America. So nyonka manager ningira ngo ayitekateke kunji munonga abo kwa abantu bakuru bamwerekere obushaki bwingi okutende kwa makurebere ayinaba nabakwamba musagika abakwa nkaba Osbati ba kesa bona mbabaro kunji munonga so twereka ngo umutayine support yomuka definitely nakubona singeje fight kureka nyonka manager uburemezo butino mbuke no kugira ngo abanyankore kucyana munonga tubakunda byemezano ko kubagambira tubakubusagika munonga so ninshaba abanyamizano
abagiga nangwa government kanjirgo ako government bajyamu nitwe abagiga kugira sente nyingi okabyamba nazo ukateka ibyombe ko otino muntu wo kwasiraho nyesa akakwana kwerezo buzuruzi nyesigo bubwiga tubune mugashogona nani mbashaba abahagizi ba House Mbatta okucyana mu rugo Western Uganda tuizo mbwinji mubo musachi wa kabiri ako mu Rwanda yana ano busachi kurgombana abakuzarwa mbenyini natekora ngo yasingura fight ejo ebiri 11 byokoza ku 11 omwako gwenyini ari Agip Motel aho ni abaheta hitro aho no kutera Karim Hasani tagambo harabu nakwenda gambo Nyankole mwebare tubategerize